Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Looms Hopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan Ramangi Hakerdog Ying Jongpi. Menteri jong katanat ka koit ka kia oba AL Hack menta ka sengi ka pratarik ubanai naitung arajara arpuway. Ulaong baka sorkar jilla kala tho asya katanat Urban Affairs ban Jaka sasan Akar ha Sauli ban tei ka Medical College hadin bakala dep yo khatsan Akar ka Jaka. Uba hek ulaong bakat kum ke kendon balabu dekat sorkar ban Shna ya ke Medical College ka Donkam arpo Akar henrei namar balawan linshop no u COVID-19 la suki no kani ke jing temu. Ya ke Shillong Medical College la dep menyesoi ya ke jingete Memorandum of Understanding ne ke MOU hapding ke sorkar jilla bat ke KPC Group House nem arjar khat ar. Haga jingshisha la thmu bantai haga Jaka ka badan ka TB Hospital Barim ha mauprem hanrei lahap ban penkendria no namar baka Jaka ka rit palat nalor ki waidi ki daw. Kalau kita kerja seni ya ada kam. Ini ada apa? Rai apa? Saya pun kerja seni ada di banyak kaman. Jadi Shillong mereka kalau mumi nomor bah. Jika site kebaru kepada yang ni apa mau prem nilai amal manusia ada site di MOU hal itu berjaga. Ini nomor bapa dia menga sim yang bukan minister bang UI bah ketika jaga nanti kan orang bakapnya bertemu berbicara kat medical Shillong Medical College. Kira kerapa yang itu di PSN MOU, PP partner, private partnership, party, KPC. Bala long nin ano dago Jaka. Jadi bala bisyar sani beralong di meeting lah bursir. Dia makiru kila ya menjur ano absentisha Sauli hanu sulong. Di hadis Shillong punya kebahagiaan kebahagiaan Jaka kebaladon lupa juga health department kebalah Shna di building dengan banta ke Religious Hospital kerendang kanyo Akar kerendang kanyo Akar mereka nom jongka MCI beria benar Medical College Donkam aku Akar di kunta yang panjang nak Urban Affairs Department mudah sagam bahasa mereka kalau total aku Akar. Namar bagat kumgan MCI no di melong aku Akar tinggi ngidon Jaka hantu mentar kedekat nyo Akar ya ke Shillong Medical College awal ada sign ya ke MOU nalu araja khatar ya kami din bangla shimpi mengaku health minister araja khalai untuk terter malai bagatu Jaka ke bala sign agreement MOU buat ke KPC dan benda bersnaik Medical College handai apa ke existing TB Hospital. Ini Jaka kamdalong wabiang kamar baki surok lu kirong ibarat. Dekat ke bersnaik Shillong Medical College dan bagi Jaka kampului. Jadi di balada beken bagi KPC kepada di private partner yang dari Shillong Medical College. Yang orang iki ada long na ban shift no yang ni Jaka syate siapa Sauli New Shillong. Tikilawan pit Jaka tikila yang munjur kata tambah tu Jaka kedon kanyo Akar. Dekat kum ke MCI dom ban Shna Medical College Donkam arpo Akar. Di mentai lah tho siapa ka Urban Affairs bagi ada long meeting hang ni ko kama dengar lekat baru minister honorable minister dan Urban Affairs bagi official yang Urban Affairs yang health department bagi revenue bagi juga buat tinggal menjul ban ai kita ke Akar hadirin bah bila menjul ban ke Akar gawan no kanika lockdown hadirin bawan kanika pandemik gawan kanika pandemik dia balawan kanika pandemik dia ketika Sauli Shna dalam TB Hospital, laporan kamu ya ke COVID Hospital. Itu di port muncul lockdown one ada quarantine center,
Dan mentai Ashna sendan dekat COVID hospital. Step down COVID hospital. Jadi nanda kedau lah ham suki. Ya kali kejinya cikamat kabai de bat kani ga Shillong Medical College. Tang ba ke Shillong Medical College kan lah. Ha kajingwa benia kajoga sarkar Meghalaya. Alor kata kajingyo i ke kubur ke bumi bagula don kajingkli ke belami apa ka assembly. Ini musim dan kan baru ka daw bangin la bangan kan guru ka dan gijing apa kala nagal yang doga KPC. Kabag Shillong gumni ke pandemic kalau emergency. Mah tu lah don lupa ki building. Belas dalam building. Teban bo Shna yang COVID harus tanda building semai. Kemudian simpor di arslice themselves them. Jadi mar kalau ada lupa kalau Shillong kam kan berpengkret yang Shillong kam di bawah. Ya kata tinggal nomla banong dari ya gue bahatura tinggal layak cuma mereka. Dan Shillong Medical College dia kan dengan daw dong kan mereka. Jimpunan kam ya kan mereka. Kayak Jaka, laporan kam no naga wanta mereka. Pandemik dengan numpala banong mata aduk pengimpat tip kebetulan dari jenglong jengman jong kan mereka pandemik kan no. Kami kebuat tu kemolong mungkin isi tu kami bahawa South West Sales baka MHS ke Trekam show kami tentang kebuat ni ke Trekam dari MHS. Jadi long ke bumi. Kami kata kalau ke alat blok ni ingin musang tadi untuk inwah di jing sisa. Nampak kita orang skap tan dulu yang ke kubur. Baka kubur mang ini kesini pada tuat ba ada MHS ke Trekam show apa nang stoi. Jadi kalau semua dulu long ba misleading ni pribadi. Yalam bakalah ikat kumba jingpet juga planning department jingpet juga finance department jingpet juga law department baru gini department welfare kita ada pit ya apa siapa saya juga MOU kita syam begelong bebiang bebet dan kita tahu ya selesai ni MOU how harga hadar aku pun bawa honorable chief minister Dr. Mukul Sama lawan chief minister but the honorable health minister aku pun di Baru Linggo. Kata tu Jaka hi kalau kabar hi tu ka norm ka bojing kuat dan Shillong Medical College. Jing set menta gambar bang dah revise biang Jaka MOU. Jaka MOU muncul ke debate dan menta dengan Jaka mu pre. Di ban sign biang ke MOU juga Jaka berteman dan non hi ka kadang-kadang bagi hati. Dia muncul kalami dan dia ju hi ka kubur tu lami ru ka jingkli po assembly. Nagaliang dengan sarkar kalau awak yang kata dititip punya kendeng dulu ke bepersia yang ke jauh agak imang salah. Kami nggak mau bertong ke kubuan apa hasil juni itu bakla ni, apa India juni itu bakla ni, dari semi itu bakla kita tengah melakukan bertong. Itu bakla dan itu bakla. Tambah orang balada dulu ke bakla kami kijing tu ni apa verify ni. Orang itu yang kata baru ada dan hati cingik keren. Wala ada belum pat sign lega MOU ga ba temai ada juga ko ni wa tu yang di sisa ada juga ko ni konkret naga bentar ban device biang ya tadi ga MOU nomor baga Jaka la ya fair ada ke koi hadu kata ga situation ibang nong ban trade di brio di persia ga imang salah able utai skap ni yang mentah tinggi pada benong mentah buat cuai di sisa pi buat lagi jing sisa sia mundur ke kamu kalau demo kalau target kalau demo apa license ni benar teman sedang tunggu di soal license benar ada sedang soal ingin soal MP dan sedang mutasi dan ada mutasi license kelade jemaah sedang Jakarta pada sedang kepala saya malah di private party di Makihi baca maghrib Makihi di benar